I kublaya pivaro ki prolog ki wasnyaw suk wow up yi ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wa yap uwi uwa arpo sus nem irta haka World Cup hadin wa hakatu kasngi wa yakun quarter final ka Argentina wa ka Netherlands ha Lusail Stadium ka Qatar. Hawa kamte kamon pertuj uni uwa we neiwan te ton api yagani ka kubor hadu wakod kanang wayo tip iye wasakhet. Te chwa wo sdangi chiki kubor ladam po mude phu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hay tu khnang wa yo pten cho phu yo yigi kubor wa thame te ton sdangi chiki kubor ha iwin ijia wasnyaw si iwaman le ijia wasnyaw war ai iwada jia haka World Cup hey wada do yemen sin yong uwi u security guard wa arposus nem irta u na Kenya haka tu kasngi Tuesday hadin wa una kamala wa pra hey por wadang duty u haka wi ka stadium wa tip kam ka Lusail Stadium haka wadaw yakun final ki ni haka sngi blai ka khat pra tarik hey por pra chiteng imet hadin wada na hap una kamala wa prada kilibo ya oda ka ambulance haka wi ka hospital wa tip kam ka Hamad General Hospital haduha yo da ka emergency treatment tang wada klat na o nei liang ki wapan la ya ka World Cup tournament namo ki tournament organizer da ong ki kamni snyaw si I wapan tip wa wat hadin wada kre chitom ki medical team da klat na u ha hospital haka tu ka sngi Tuesday ka khatle tarik hadin wada thia u hapo ICU le sngi we da ong kile wadang penman ki ya katakit heyeto wana yi idaw na hapu we daw pensnyaw biang ki hadin wada yo ya ka YouTube watikna da ong chu kile wa upentikna I wayo ki wa hayung hasem yong o ye waro ka poisa namo katulop yong o ka wampu mu e ki ya o we ka wato u e ki ya o kani ka Lusail Stadium haka wahap uni ubru da host ko ya katu kat ni tali ki match wa kerpang haka World Cup kam ka quarter final we daw host ko le saya ka final haperdi ka Argentina wa ka France hey yeto wa ini ijia wasnyaw si ki wa ekre ya oda pentip ki chaki wa hayung hasem yong o hakatu ka sngi sai jan wa ujon ju ki bu wa arposos nem irta da hap una kamala wa pra yong ka stadium kat wadang duty o we ye ni waro da khana da ka payu kan tha yong o ka an 10 chaki wa patay kubor nei liang ki wa hayung hasem yong o da ong ki wa im empoisa I wo ya sai hok ya o tang wa kwa he I utip yi wa chia kat kam ki report wa na ka hospital wa sumaria o da ong ko wada yap unay bha wada jor wa manso u hakle we da pia lut le kich in u we da ong ko le wam em yong bru u na do ka tu ka sngi sa jan wa u we da panda ye o da ka machine khnang wa yo yi u urin man sen nei liang ka payu kan tha yong o da dawa ko ye hok dei wa ong wa kwa I wo tip ye da wa yap u nei bha hadu ka tem em u pha ki ye iwan idor yo pan yo haywan hap u la nem em u e ki ye ka wan ka yu tip we da khana ko le wada lai u chaka tar nadu utu ubnai wa khat wi yong usnem wada dep yo san ya ka wi ka contract wa ka AI saya security service nei liang ki wa para ya kre lang wa o da pensnyaw ki ye snyaw si wa khro hajrong ini ijia dei wa ong wada wan u cheni yo yara pandapan kot hayung hasem yong o tang wa si bha upli da do u ye wa thrang u we da do u le ye mensin wa koridor yong o dei wa ong le ton le I ra I yo ni upara maya upara wa ya kre lang I nei liang uma yong uni uwayap da kerpat uya ka sorkar katar wa ka company wa kre u yo pha ne pan po ye ni imet yap yong o chaken ya chaka chnong wa sa u da ong ule wa ki wa hayung hasem u kibu da pha ki ni idur wa sor kha yong o uwaman u fan ka Argentina u da pancha chandor hakamadan wa yakun ka Argentina wa ka Netherlands we da hap ule hadin wa kut kani ka game te hado kat once nyawar ayaw ni u security guard da do upli ye mensen wa koridor yong o hey por wadang khi dang kre namo hey por wadang duty o hey yeto wa ida wa hap ne pwe mutip ki hado kate ye uman wa em wangiet ne khujaya o lane ye le uman wa panahap hi usamen tang wadang tho ki ye wa sakhet te du kini don hi khuble chibon